Good morning guys. Una ila Sibugay guys. Kailangan ko rin tibo-tibo na. Sa parking lot nila guys sa bus guys. Dire. Dire mo nila full. Fresh water na siya guys. Dire. Nasa sila mga tulay-tulay. Then ito ang parking lot guys. Mandari. Yun ang swimming pool. Mandar tas may sapa dyan. Hindi natin lang kuhan guys kay fresh water siya guys. Tara. Muna yung sapa. Okay. Dagang salamat guys. Thank you.